Reka mbasuhuze kandi mbifurize amahoro y'Imana ho muri hirya no hino mu gihugu cy'u Rwanda, bari mu majyepfo, amajyaruguru, iburasirazuba n'iburengerazuba, by'umwihariko mwe muduteze amatwi muri hirya no hino, by'umwihariko mu mujyi wa Kigali. Ni inkuru y'agahinda n'umubabaro kuri uyu munsi wa none tariki ya 28 z'ukwezi kwa kabiri, nibwo inkuru yumvikanye mu muryango wa Martin yuko umuryango ugizwe n'abantu, abana batatu ndetse na papa wabo bamaze kwitaba Imana. Kimwe mu biteye agahinda nuko muri uwo muryango uko bose ari barindwi bari bari mu modoka, bakaba bafitanye isano ya hafi. Ni inkuru itari nziza, idashimishije na gatoya. Nandi bavuga ngo umugeni aratashe, yarateguye bihagije, arasigaye aratashe. Ni amarira menshi n'agahinda, muri kubona abantu barababaye ku maso, abantu bari kurira, abantu barababaye, ariko nta kundi isisi wacu tugiye kumeza tubakurikirane umuhango 5 kuri 5 nk'uko wakabaye. Aha twatugeze ku rusengero bane, ari naho yatabarutse avuye gusengera. Kaminamana aza kumfasha kugira ngo agende abereka background y'urusengero rwose ndetse namwe imbere, kugira ngo muze gukomeza kuba hafi uyu muryango wabuze ababo. Ni Mr. Jangu kuri Rwanda TV, kora subscribe, like na comment, dukomeze turanganishe abavandimwe babuze ababo. Reka dukomeze dukurikirane uko muri kubona ofenda enye zirimo abantu mirambo bane, abana batatu na papa wabo ndetse n'uriya mukobwa Olivia, ndetse akaba ari wa mukuru uriya umama bavukana mu nda imwe, uko mwagiye mubona mu buhamya bugiye butandukanye. Reka dukomeze dukurikirane umuhango uko wakabaye. Ntukati komeze. Yes, mukubona rero ahangaha imodoka imwe irimo abantu babiri, yego, buri modoka ikaba irimo abantu babiri, bose bakaba bari abaje basengera muri rusengero rwa hano muri Meru, bakaba basengera ahantu hagiye hatandukanye. Akaba ari umunsi wo kugira ngo baherekezwe mu cyubahiro, kuko n'umunsi bakoze imirimo yabo, baruhutse. N'amarira n'agahinda, nicyo bita ngo urupfu rukubita rujyanye, cyangwa se rwari bahuranije ubuzima bwabo, barabuhasize. Namana zo tugendane.
reka mbasuhuze kandi mbifurize amahoro y'Imana mu muri hirya no hino mu Rwanda, bari mu majyepfo, amajyaruguru, iburasirazuba n'iburengerazuba, by'umwihariko mwe muduteze amatwi muri hirya no hino, by'umwihariko mu mujyi wa Kigali. Ni inkuru y'agahinda n'umubabaro kuri uyu munsi wa none tariki ya 28 z'ukwezi kwa kabiri, nibwo inkuru yumvikanye mu muryango wa Martin yuko umuryango ugizwe n'abantu, abana batatu ndetse na papa wabo bamaze kwitaba Imana. Kimwe mu biteye agahinda nuko muri uwo muryango uko bose ari barindwi bari bari mu modoka, bakaba bafitanye isano ya hafi. Ni inkuru itari nziza, idashimishije na gatoya. Nandi bavuga ngo umugeni aratashe, yarateguye bihagije, arasigaye aratashe. Ni amarira menshi n'agahinda, muri kubona abantu barababaye ku maso, abantu bari kurira, abantu barababaye, ariko nta kundi, isi si iwacu. Tugiye komeza tubakurikirane umuhango 5 kuri 5 nk'uko wakabaye. Aha twatugeze ku rusengero rwa Mel, ari naho yatabarutse avuye gusengera. Kameramana aza kumfasha kugira ngo agende abereka background y'urusengero rwose ndetse namwe imbere, kugira ngo muze gukomeza kuba hafi uyu muryango wabuze ababo. Ni Mr. Jangu kuri Iris Rwanda TV, kora subscribe, like na comment, dukomeze twihanganishe abavandimwe babuze ababo. Reka dukomeze dukurikirane nk'uko muri kubona ofendal enye zirimo abantu imirambo 4, abana 3 na papa wabo ndetse n'uriya mukobwa Olivia, ndetse akaba ari wa mukuru uriya mu mama bavukana mu nda imwe, uko mwagiye mubibona mu buhamya bugiye butandukanye. Reka dukomeze dukurikirane umuhango uko wakabaye. Ntukati dukomeze. Yes, muri kubibona rero ahangaha imodoka imwe irimo abantu babiri, yego, buri modoka ikaba irimo abantu babiri, bose bakaba bari abajiya basengera muri rusengero rwa hano kuri Meru, bakaba basengera ahantu hagiye hatandukanye. Akaba ari umunsi wo kugira ngo baherekezwe mu cyubahiro, kuko ni umunsi bakoze imirimo yabo, baruhutse. N'amarira n'agahinda, nicyo bita ngo urupfu rukubita rujyanye, cyangwa se rwari bakuranije ubuzima bwabo, barabuhasize. Kameramana aje tugendane.